Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары саламатсыздарбы? 29-iyun 2022 yıl 11,5 карата курс валют. Партнер 81 сом 50 тыйын алынышы долларын. Евро 85 сом, рубль 1 445. Айкүр 81 сом 50 тыйын долларын алынышы. Евро 85 сом 80 тыйын, рубль 1 441. Кут плюс курс плюс қазын ақша алмаштыруу жайын көрөбүз. Доллар 81 сом 10 тыйын алынышы, сатылышы 82 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 44 тыйын алынышы, сатылышы 1 сом 47 тыйын. Қазын ақша алмаштыруу жай. Жетиген групп Finka Bank Şu menен videonu аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Сайыз ЛТД. Рубль 1 сом 44 тыйын алынышы, сатылышы 1 сом 47 тыйын.